Sa nama je Nokia 6124 Classic. Unutra se dobiva znači kabel, USB kabel. I te ima ovaj standardni punjač, slušalice, telefon, sad ćemo pogledati malo unutra i upute. Nokia 6124. Evo da kažemo nešto o uređaju. Prije toga da kažem da je telefon izrađen od jednog super materijala, od super plastike. Nema klimanja u ruci, kad se tapka po njemu, evo svugdje na svim dijelovima, odlično leži. Odlično. Znači standardno imamo tipku za meni, javljanje, spuštanje poziva, C znači za brisanje, tipkovnica sa brojevima, slovima. Iznad imamo video call kameru, s ove strane je jedan veliki zvučnik, koliko uspijete vidjeti, mono je. Ispod tog zvučnika se nalazi utor za micro SD karticu. Ovdje s druge strane su tipke za plus i minus za volumen. Ovdje je tipka za kameru. Iznad na vrhu se nalazi tipka za uključivanje i isključivanje uređaja. Ispod uređaja se nalazi znači mini USB za povezivanje s računalom, utor za slušalice i za punjač. Dimenzije uređaja su 105 x 46 i debljina je 15 mm. 3G je uređen, pušten je u prodaju u lipnju 2008. HSDPA, znači ekran je TFT 16 milijuna boja, standardno kao i kod Nokije. Rezolucija mu je 240 x 320 piksela. Uređaj raspolaže sa 35 MB internet memorije, 128 MB ROM-a i ima ARM11 procesor unutra koji kuca na 369 MHz, tako da je u biti ovo stroj. Baterija je standardna litij-ionska 890 mAh. Gdje je mirovanje, znači standby do 230 sati, a vrijeme razgovora 3 sata i recimo 10 minuta. Ima radio, Java, push to talk, MP3, AC, MP4 svirač. Čak ima i Office aplikacija od Excela, PDF-a, PowerPointa, Word i Zip datoteke. Glasovni memoar, T9, kalkulator i ugrađeni hands-free. Posjeduje i Bluetooth, čak i Bluetooth A2DP. Znači da ga možete spojiti, A2DP znači da stereo zvuk preko Bluetootha za neki uređaj. Operacijski sustav je znači Symbian OS S60 9.2 3rd edition. Sad ćemo malo ući u meni, malo da prolistamo, evo standardni, znači Symbian, poruke, galerija, imenik, zapisnik, postavke. Malo da vidimo šta znači isto ima govor, teme, učitavanje, multimedija, znači ima isto radio, flash player, real player, fotoaparat, web, idemo malo na web, iako nema podataka naravno jer nema SIM kartice unutra, evo znači sve standardno koji kod Symbian telefona. Evo ga, i aktivirala se kamera. Evo, imamo standardno, znači tu u ovom kutu koliko fotografija možemo, ovdje je zoom, gdje ide gore dolje sa ovim joystickom. Ako sad je namješteno, ne znam ako ćete vidjeti, evo na fotografije. Ako sad pomaknem u desno, namjestit će mi se, evo ga, video snimanje. Možete namjestiti, znači na neograničeno. Ima i dodatnih opcija ovdje, standardno, ako se stisnu opcije. Evo ga, ne znam koliko se sad vidi. Evo, prva postavka je snimi, prikaži alatnu traku, način snimanja, panoramski način isključi mikrofon, idi u galeriju, ugodi postavke. Evo, postavke ćemo malo pogledati. Sad me pita da li ću postavke za slike ili za video, ja ću odabrati prvo za slike. Kvaliteta slike znači je uobičajena, prikaz snimljenih slika,
razlučivost 1600 x 1200. Ovdje je za fotoaparat 2 je 320 x 240. Da odredite zadani datum, korištena memorija je memory card. Idemo u postavke videa. Duljina ćemo namjestiti da je najveća. Razlučivost kamere ćemo promijeniti. Stavit ćemo, evo najveća je znači 320 x 240. Snimanje videa. Isto ćemo zadani video staviti kao datum i korištena memorija memory card. To smo napravili. Koristio sam malo fotografije i video je imao za ovakav telefon i za 2 megapiksela odličan. Odličan je čak i zvuk, a fotografije su odlične uz bljeskalicu. I bez bljeskalice preko dana ili u zamračenom okruženju ima jako jaki blic. Svaki telefon koji ima znači utor za memorijsku karticu je moguće spojiti na kompjuter pomoću znači USB kabla, koristiti ga kao vanjsku memoriju, znači za prebacivanje slika, muzike, videa i tako dalje. Da biste to učinili, u telefonu mora biti memorijska kartica obavezno, jer drugačije neće prijenos podataka prepoznati. Evo kako je to jednostavno, sad ću vam to pokazati. Evo tu je USB spojen na kompjuter. Sad ćemo ukopčati na Nokiju. Evo ga. I sad me na Nokiji pita šta hoću, da li mogu odabrati PC Suite, prijenos podataka ili Media Player. Mene zanima prijenos podataka i to ću stisnuti u redu. I onda kaže da se ne smije dirati znači uređaj dok se prenosi podatke, te ćete kliknuti u redu. Evo ga. Kad ste to napravili, čućete zvuk na kompjuteru i pojavit će se ovakav prozor. Mi ćemo kliknuti da se otvore dokumenti. Evo ga.